Nongeye kubifuriza ibihe byiza bakunzi b'umuyoboro Umuco TV, uyu munsi ngiye kubagezaho umugani wa Magorwa, Intare ndetse na Bakame. Kera habayeho umugabo akitwa Magorwa, yari atunze inka, ihene ndetse n'intama. Umunsi umwe yahura inka ze araziragira, nuko igihe cy'igicamunsi kigeze, intare iraza iti: "Yewe wa mugabo we, izi nka ni izande?" Magorwa ati: "Ni izanjye." Intare iti: "Uranzi?" Magorwa ati: "Oya sinkuzi." Intare iti: "Ariko uzi ko abantu muri inkozi z'ibibi? Uzi induru yanyu ya nijoro mwateraniye hamwe mwacanye ibishyito ngo intare irabatera, none ngo ntunzi?" Magorwa arumirwa, ubwoba buramutaha, areba hirya no hino, aremera ahebera urwaje. Intare iti: "Umva wa mugabo we rero, ndabona wahutswe. Hitamo gupfa cyangwa kuzajya umpa itungo igihe ndishakiye." Nuko Magorwa n'ubwoba bwinshi ati: "Nemeye kujya nguha itungo ushaka." Intare irongera iti: "Umenye ko kandi nugira uwo ubibwira nzakwica." Nuko intare ifata ikimasa irakijyana, Magorwa nawe acyura izindi. Ageze imuhira umugore aramubaza ati: "Cya kimasa kiri he?" Umugabo ati: "Cyazimiye, nagishatse ndakibura." Nuko nyamugore nawe ati: "Cyazimiriye mu zindi nka, niba hari abo mwaragiranye uyu munsi, ubwo kizaboneka ejo." Umugabo ati: "Ibyo byihorere ni ibyanjye yewe." Umugore ati: "Nta mpaka tujya nibarizaga." Nuko ya ntare nayo ibigira akamenyero, aho ishakiye ikagitwara imwe muri za nka. Umugore wa Magorwa nawe biramushobera, bimubera urujijo, kuko atamenyaga aho inka zizimirira, kandi yabaza umugabo we aho zijya, igisubizo kikaba ngo inka yazimiye. Magorwa nawe abura uko abigenza, kuko inka zari zigiye kumushiraho. Bukeye Magorwa ahura na Bakame. Bakame iti: "Ariko wa mugabo we, ko umaze iminsi warasuherewe, ni ukubera iki?" Magorwa atekereza Bakame uko byagenze. Bakame iti: "Uwagukiza iyo ntare wazamuhemba iki?" Magorwa ati: "Icyo ushaka cyose." Bakame iti: "Uzajye undeka nirishirize utwatsi two mu murima wawe, kandi uzandinde imbwa zawe." Magorwa ati: "Yoo, ibyo nabyo ndabikwemereye." Bakame iti: "Maze uzabohe umugozi ukomeye, ufate intorezo yawe ugende nk'ugiye gututira ibiti mu ishyamba, uzasanga intare yaguteze. Izakubaza impamvu udaheruka kuragira aho ishobora kwifatira itungo ryayo nk'uko mwabivuganye. Nzaba ndahirengeye, kandi ibibazo nzakubaza uzajye ubisubiza, kandi ntuzagire ubwoba ngo umvuge mu izina." Magorwa abigenza nk'uko Bakame yabimubwiye, afata umugozi n'intorezo aragenda. Intare imubonye irishima cyane iti: "Ikaze mboga zizanye! Ubundi se kandi ubu urankizwa n'iki, ko wishe amasezerano?" Igihe Magorwa ataragira icyo asubiza, Bakame irahangaza iti: "Mbe Magorwa we, urajya he?" Magorwa ati: "Ndajya kwasa inkwi zo gucana." Intare iti: "Uwo ni nde uguhamagara wa mugabo we?" Magorwa ati: "Ni umuhigi nyamuhigi uhiga inyamaswa z'inkazi." Intare ibyumvise igira ubwoba iraryama. Bakame arongera ati: "Mbe Magorwa we, nta ntare wigeze ubona cyangwa wumva ivugira mu ishyamba ra?" Intare iti: "Vuga ko ntayo wabonye, nta n'iyo wumvise." Magorwa ati: "Yewe ntayo ntayo." Bakame iti: "Mbe Magorwa we, icyo kiryamye imbere yawe ni iki?" Intare iti: "Vuga ko ari igishyitsi cy'igiti." Magorwa ati: "Ni igishyitsi cy'igiti ye." Bakame iti:
hari igishyitsi kigira amaboko n'amaguru, umunwa ndetse n'amatwi? Intare iti vuga ko ari igiti barimburanye n'imizi yacyo. Magorwa ati ni igiti baranduranye n'imizi yacyo. Bakame iti niko se yewe Magorwa we, ko wambwiye ko ujya kwasa inkwi zo gucana, wahereye kuri izo? Intare iti vuga ko iki gishyitsi gifite ibishami byinshi utabona uko ugitwara. Magorwa ati yewe iziki sinabona uko nzitwara? Bakame iti Magorwa we, mbwira niba byakunaniye nze ngufashe. Intare irakangarana iti vuga ko bitakunaniye. Magorwa ati wikwiriguza ndabyifasha. Bakame iti ariko ko nduzi ufite umugozi wahambiye hanyuma ukikorera ugataha hakiri kare, none waza guhura n'intare byagenda bite? Niba kandi byakunaniye umbwire nze nkufashe. Intare iti mubuze ye kuza hano. Magorwa ati guma aho ngaho ndabyishoborera. Intare iti mpambira vuba. Magorwa afata umugozi mu ntoki agira ngo ahambire intare. Bakame iti ariko Magorwa we, urakora nk'abana. Uhambira igishyitsi nk'icyo ashyiramo umwete kandi agakomeza kugira ngo bidahambuka. Niba kandi byakunaniye umbwire nze mbigukorere. Intare iti mpambira cyane nk'uko uriya mugabo abyifuza. Nuko Magorwa ahambira ya ntare arayidanangira ku buryo itashobora kwinyagambura. Bakame iti warangije se yewe Mago? Magorwa ati narangije ye. Bakame iti Magorwa we, iyo umuntu amaze guhambira igishyitsi nk'icyo rero afata intorezo agakubita kuri icyo gishyitsi akacyahuranya kugira ngo arebe ko imigozi yahambirije ikomeye koko. Nakubwira iki rero? Nuko Magorwa afata intorezo no mu gahanga k'intare ngo po, arongera ngo po, agira gatatu, intare arayica ayikira atyo. Nuko Bakame iraza iti Magorwa rero nkukijije umwanzi, ahasigaye ni ukwibuka bya bihembo byanjye. Nuko Magorwa ati narabikwemereye, n'ubu ndabikwemereye. Nuko Magorwa ageze iwe atekereza umugore we uko byagenze, amubwira ko amahirwe ye ayakesha Bakame. Ngayo nguko sinjye wahera.